Kumnanzi kuthi noma ngihambe esigodini selithundile kufa, angeke ngesabe lokubi. Kepha maye akusilula kungesabi mangabe sekuvele noma sewubhekene nalokubi. Kepha uma ngabe uthi awukhona vele kuphila, ngoba ngicabanga ukuthi wena nami sesiphile kathe lamhlabeni. Sesibonile ukuthi noma ngiyiphi indlela loyihambako kukhona lokubi lodibana nako. Sale ulandzela liqiniso lalombhalo kuthi hayi sengikubone kakhulu lokubi, angeke ngisakwesaba ngoba simakathe unami. Sinkwa sakavuka uhle asihlephulelane sona lamhla encwadzini yesihlabelelo 13 sifunze verse 1 na 2, sihlabelelo 13:1-3. Hawu simakathe, utangikhohlwa kuze kube ngunini, utangifihlela buso bakho kuze kube ngunini, kutawuze kube ngunini ngilwa nemicabango yami, ngifunana netindlela tekuphumelela, kutawuze kube ngunini sitha sami singehlula. Ngicela unake lamagama lathi noma leligama lelithi ngunini noma kutawuze kube ngunini. Lo mhlabeleli ngazi ukuthi uyabalisa, ubuke emalanga ayahamba, tindvo takhe njengaloku sihlale sisho, tindvo takhe ngathi atilungi. Kumbe sekangaze asho ukuthi God is not coming through for him. Kumbe sekangaze asho athi kune spirit of delay. Kangikwadi ekuphileni kwakho kuthi ukuphi wena neluhambo nemthandazo. Engabe awukho yini wena la kunayo inkundla nayi yemuntu losabalisa kuthi kutaze kube ngunini. Uyathi ingodi longaba nayo kube sesewuyawufuna tindvo letingakusheshisela mawubona ngathi God is not coming through, mawubona ngathi uNkulunkulu solo ubinzile, sewucala kubalisa kuthi umnyaka sewuze uphelile, inyanga iziphelile, kumbe iminyakana ize iphelile, sewunabo kutawuze kube kunini. Lo munye umfana kuthiwa bekacoca naNkulunkulu, wathi yeNkulunkulu, kepha kuwe li-second lifanana nani? Wathi Nkulunkulu, kimi li-second lifanana na 1 million wemalanga. Waze uthi-ke lo mfana, engabe 1 cent kuwe ulingana nani? Wathi ulingana na 1 million emalini. Waze uthi-ke lo mfana, ngicela ungiphe Nkulunkulu, ungiphe lo 1 cent. Bekacela ngalama emagama lo 1 million. Waze uthi Nkulunkulu, wait a second. Wathi ngimele nje le-second libe linye. Uyakhumbula ukuthi le-second la Nkulunkulu ling-1 million wemalanga. Eyi, khumbula lifi isihlobo sami mangabe bese uqala kubalisa. Tindlela taNkulunkulu atifanani netindlela takho. Imicabango yakhe ayifanani neyakho. Yena tindvo akatibuki ngalendlela otibuka ngayo, akabali ngendlela lobala ngayo. Kusho ukuthi kuNkulunkulu lothi kuyi-delay, kuNkulunkulu kusaya khona esikhathini. Kepha khumbula, mase sifika isikhathi sa-Abraham noma safika iminyaka engu-100 kuthi abe nemntwana, sagcina sifikile tindvo tajika. Wait upon the Lord, lindzela Nkulunkulu akakhohlwa ngawe. Amen.